asangira n'umugore we ahubwo akajya agasangira n'abagore b'abandi, asangira n'abandi bagore ntasangire n'uwiwe. ngo bace tugendayo ngo tumare gushikayo aracumba nyine nari nababereye umushitsi ariko nyine ari gaco kenjanye. Umugore aracumba ngo amara ashize ku meza aravuga ngo kari umushitsi turakaraza, ndavuga ngo sinjyaga naje ndasangiye na madamu. Shalom, inshuti zakora neza. Tubahaye ikaze aho muri hose kugira ngo muze mubane natwe. Ni wa mwanya wacu kuramya no guhimbaza mu bikorwa. Twagarutse kugira ngo twongere tuganire ku bijanye no kugira neza se cyangwa no gukora neza. Amagambo rimwe na rimwe adufasha kugira ngo turushizeho kugirirana akamaro muri iki gihe. Rero mbere yuko dutangira reka twiyambaze Imana. Uwiteka Mana yacu urakomeye kandi urahambaye, wambaye ubwiza no gukomera, ibicu bihinduye igare ryawe. Imbaraga zacu uragakiza kacu. Mwami, tugiye kuganira, ndagira ngo uze ubane natwe, tugenderere utwumvishe mu izina rya Yesu. Abakurikira kino kiganiro bose Mana kibagirira akamaro, natwe tugiye kugitanga kitugirira akamaro kugira ngo tushizeho kugira Mwami Yesu umunezero ndetse n'ibyishimo mu mago yacu. Urakoze kuri byose mu izina rya Yesu, amen. Twagarutse rero kugira ngo turushizeho kongera kubana namwe, tuganire, dusase inzobe kugira ngo ibyisa birushizeho gukomeza kubana natwe. N'ubundi twagarutse ubushize twakoze ikiganiro hejuru y'urugo, nandi kumwe n'umutware wanje. Tuvuga se mu rugo ninde cyane usenya urugo, cyangwa niki gituma urugo rutagira amahoro. Ese hagati y'umugabo ninde utuma urugo rutabasha kugira amahoro. Rero nibyo nagarukanye kuko iwe ntabwo yabashe kuboneka, hari ibindi bintu arimo. Kubijyanye n'icyo kiganiro twaganira ibintu byinshi twereka ukuntu dushobora kubana neza kugira ngo urugo rwacu rushizeho kuba nk'amahoro muri iki gihe. Noneho tukavuga ngo niki twakora kugira ngo urugo rwacu rugume kubamo amahoro. Ese niki twakora kugira ngo urugo rwacu rurushizeho kuba amahoro. Ibi bintu ni byiza kuko hari abo bifasha. Niyo mpamvu nagarutse kugira ngo nongere ngisubiremo. Hari amarikode amwe namwe nagenza n'ay'abakunzi bacu bagiye baduha batubwira ngo gutya na gutya na gutya, kugira ngo namwe mubashe kumva neza koko hagati y'urugo, urugo rugomba kumera gute, ni gute umugabo n'umugore bagomba kwitwara mu rugo. Ese ni gusharinga se cyangwa gusangira cyangwa se kugabagabana ibikorwa byose byo mu rugo biratureba twese cyangwa bifite abo bireba n'abandi bitareba. Ibyo bibazo nibyo tugenda twibaza ndetse kugira ngo turushirizeho kubishakira igisubizo. Hari nk'uwa mama watugiriye inama bushize, aratubwira ngo abamama batoya bakiri nkatwebwe tujye twegera abamama bakuru kugira ngo tushizeho kutubwira se ni gute mu rugo rubasha kubakwa. Ese ni ryari umugabo yubaha umugore, ni ryari umugore yubaha umugabo. Ese ni ngombwa ngo bubahane mu rugo. Hari abubahana, hari n'abatubahana, ariko ndagira ngo nkubwire cyangwa se naje nibwira kugira ngo tumenye neza umuzi, Ruth mu Cyongereza, umuzi uzana impagarara mu rugo uturuka hehe. Ushobora gusubiza ngo uturuka kwa Shetani ariwe Rusofero, cyangwa ugasubiza ngo nyine uturuka mu baturanyi. Ese umuzi mubi uba mu rugo rwacu cyangwa uba mu rugo rwawe cyangwa uba mu ngo z'iki gihe uturuka kuri nde? Ushobora kuba uturuka ku mugore, ushobora kuba uturuka ku mugabo. Ese bigenda gute? Hari rikode imwe ngiye kubumvisa hano, twarimo tuvuga hejuru nyine y'urugo. Umukunzi wacu adutumira rikode, aratubwira ati bijye bigenda gutya na gutya. Reka iyo rikode mbashe kuyibumvisa kugira ngo turushirizeho kubimenya.
murakoze. ariko kandi mwembi tawe ntimuzi umugore n'umugabo icubahiro bagirirana. Ijambo rya mbere nk'uko mwari muvuze ngo urugo rusenywa n'umugore. Umugore biriya iravuga ngo umugore umutima ngo yubaka urugo, ngo nawe umupfapfa ararusenya. Ntabwo yigeze ivuga umugabo w'umutima, yavuze umugore w'umutima. Umugore w'umutima yubaka urugo, umupfapfa akarusenya. Noneho nkagira ngo umugore iyo yamaze kubaha umugabo wiwe, cyane cyane umugore niwe uza wiga umugabo uko ameze mu muryango, ukiga uko umugabo ameze mu muryango ukamwihanganira, kandi nitwe tubiga vuba cyane. None ga mwembi muzabanze mwegera abagore bakuru, mubabaze uburyo abakobwa b'ubu nyine basuzuguye abagabo. Kera kose umugabo w'imico yaganirizaga umugore akantu kose, habe n'igihe bagurishije inka akarambika amafaranga hasi akavuga ati izi faranga tuzikoreshe gutya. Ariko abagabo b'iki gihe mwakabijeho gushira mu mifuko. Umugore gusa akabona kuramusohorera ifaranga ntibigeze umubwira aho zavuye, agituma n'abagore bazishaka. None ikiganiro cyanyu twacishimiye cyane, ariko muzabanze mwegere. Muramwumvise rero, uyu n'umukunzi wacu, uyu n'umukunzi wa Kora Neza TV, akunda kudukurikira cyane, akunda kutuba hafi, turamusoje ahantu ari. Yararimo atubwira ati umugore w'umutima yubaka urugo. Mu bigaragara ni nkaho n'ubundi hariho abagore batagira umutima. Hari abagore b'ibyomanzi, hari abagore nk'uko biri bivuga, yabashije kuvuga ngo umugore w'umutima. Mu yandi magambo, hariho umutima, haba hari n'undi mugore utari umutima. Bivuga ngo umugore w'umutima niwe wubaka urugo. Yanabisobanura avuga ngo mu buhe buryo? Iyo umuntu ageze mu rugo abanza akiga umugabo we. Mu bintu biri mu gutuma ingo nyinshi zisenyuka, nuko turi mu kugera mu rugo aho kugira ngo twige abagabo bacu, ahubwo tugahita dushaka twebwe ibyo dushaka ko ari byo bigomba kuba ibya mbere cyangwa ari byo bigomba kugegwaho. Ariko nitwamenya neza abagabo bacu, ukabasha kwiga umugabo ukavuga ati umugabo wanje akunda iki, yanga iki, umugabo wanje bigenda gutya na gutya, icyo gihe uzaba wamufashe gutya. Kuko akenshi hari n'indi cyane nakurikiye, umugore n'umugabo nyine nabo bari kuvuga, nabo banzura bavuze ngo umugore cyane niwe usenya iki, urugo rwe. Mu bigaragara abagore turimo turagira amanota mabi, ariko nanone atari uko tubishaka, ahubwo rimwe na rimwe ari ukutamenya cyangwa ari ukuticara ngo twige. Ahubwo nkagera mu rugo nkiri mutoya, sinshake kwegera abagore bakuru ngo babashe kunyigisha, ahubwo ngahita nshaka kugira ngo principe cyangwa se amahame yanje ariyo ndushaka kugira gute kugendera. Kandi kanavuze ngo kera, abagore ba kera, cyane cyane mu muco wacu, hari ukuntu ngo abagabo bajyaga bagurisha inka ruguru, none bamara kuzigurisha agahita ngo azana amafaranga akayasasa ahangaha, bakayabarana n'umugore cyangwa bakavuga ngo barakora iki. Ariko ngo abagabo b'iki gihe ngo bagerageje cyane gushira mu mufuko, kandi koko niko bimeze. Sorry ngo ya gripe, muranyihanganira. Abagabo b'iki gihe koko niko mumeze, muri amafaranga, bigatuma amafaranga ufite ntubashe kuba wayereka umugore, kandi muri ico naco gituma communication yanyu ijya hasi, bigatuma communication yanyu ipfa, bigatuma n'ubundi myijane ikomeza kuba mu rugo rwanyu hagati y'umugabo n'umugore. Ariko iyo mugabanye mukavuga ati muri uru rugo harimo amafaranga nkana gutya, munyumve nabi, ese niki twayakoresha? Ariko nka wa mugabo ujerera umugore ngaho kandi ntamenye ko umugore ari we byose mu rugo, icyo gihe nabo nta mahoro aba ari mu rugo, icyo gihe urugo rurasenyuka. Mumvishe ko abivuze, aravuga ati
abakobwa biki gihe se cyangwa twege abantu barimo bashaka vuba tujye tugerageza kwegera abakuru kugira ngo barushirizeho kutugira inama, barushize kutwereka se ni gute urugo rwacu rwabamwe amahoro, ni gute urugo rwacu rwabamwe inyijyane, ni gute twamara icyumweru nta ntambara zibaye mu rugo. Ese wewe huri birashoboka ko wamara icyumweru nta myiryane iri mu rugo? Mureke tugerageze kubikreya, tugerageze kubukreya ku buryo ukwezi kujya gushira we mugabo cyangwa se we mugore mumeranye neza mu rugo, mumeze neza wewe n'umugore wawe cyangwa se wewe n'abana bawe. Ya hari yindi nama yabashe kutugira hano kubijyanye no kuba umugore n'umugabo nyine badasangira. Yatubwiye story y'ukuntu umugore n'umugabo babagaho badasangira mu rugo, none hatubwira ukuntu uwo mugabo aho kugira ngo asangire n'umugore we ahubwo akajya agasangira n'abagore babandi. Ese mwebwe murimo munkurikira, birakwiye ko umuntu yasangira n'umugabo we? Birakwiye ko ku isahani umugore n'umugabo bagomba gusangira? Ese hari ico byangiza? Ese hari ico byungura? Biterwa cyangwa wowe uradusubiza aho munsi uko wowe byumva. Ni ngombwa ko usangira n'umugore wawe, ariko guyo we yashakaga gusangira n'abagore babandi ariko ntifuze gusangira n'umugore we. Reka muze nawe mu mwumve. Mukaba muzamuganira uko ni ukuri hariho abagore be ubundi mu kukubonaga postinze nkamashiraho kugira ngo numve amakuru yawe, kandi mwagize neza gakuba mwarahujije n'umugabo mukaba muzamuganira uko ni ukuri hariho abagore benshi bataza bavugana n'abagabo nareba rimwe umugabo umwe ngo ni Rugina wo mu Minembwe agasangira n'abandi bagore ntasangire n'uwiwe, ngo bice tugendayo ngo tumare gushikayo aracumba nyine nari nababereye umushitsi ariko nyine ari ngaco kenjanye. Umugore aracumba ngo amarashize ku meza aravuga ngo kari umushitsi turakaraje, ndavuga ngo sinjyaga naje ndasangiye na madamu mane ndabahugura ndababwira ndetse uko dusangiye sindi umugore turi umugore, none se ko dusangiye nawe kandi bakaba baravuze ngo ndozusangira n'umugore wawe, kuko utosangira n'umugore wawe wamara ugasangira n'uwundi kandi umugore wawe ari isahani yawe. Atubwiye neza kabisa tukunanje kuko twasangiye ndi umugore, uyu wawe nawe mugomba kuzamusangira. Ati tutonasangiye n'abantu nkamubwira ngo mwiriwe ntibishoboka. Atariko nyine ababandi ngumva ndabishimiye. Nuko umunsi nsiga ntanzi iyo mpanuro uwo mugore barakeye angurira ihuzo yose pe ati wowe watumye ati so tuvugana nuko nzamubone nzambona aseka mu bandi bikantangaza ko nyine abagore nubwo bataje kuri za kamera ariko nyine usugira ngo umuhuguro umwe batemberera abakecuru noneho gawe washaka kugira ngo uzobitangaze kuko kwawe ugenda kuri za kamera ariko ukabanza kwegera nk'abakecuru tese abagore bakera mwubahaga abagabo gute, ariko ibyakera kandi sibyo mwogenderaho. Kanje bahagaze bavuga ngo umugabo atarutse hariya nkamampunga atinyaga umugabo cyane uburyo twabitaga abasaza ukamuvuga ngo musaza w'amayina ntiwobuze umugabo wawe mwisi na no gusina ijuru byoshize, ariko gamwebwe ndi mukwama numva amazina aho umugabo yaguhamagara ukitaba ngo karame, umugore witabaga ngo ye umugore abandi bamujanaga mu ngeregeri bakamukubita, umugore yitabaga ngo karame uvuga muri mukubita basheri nimbari bashenge simbizi, ariko kera twebwe twagaza tuvuga ngo usaza amayina utware wanje nuko wamaraga kubyara umwana akamaba ise wasezerana. Naho ubu nyine numvishije mukabiri garamu murabyumvise yuko aba mama biki gihe se cyangwa twebwe turimo dushaka ubu ngubu mu bigaragara kera nta divorce nyinshi yahabaga, ariko aho bimaze kugera ubu ngubu ukamusanga neza turimo kugira mu mago ukamushaka gutegeka ukamushaka gutwara uko ushaka ntushake gutegekwa,
icyo gihe kenshi murumva ko abagore ari twebwe birimo bikomeza kugaruka yuko ari twe tutuma amahoro menshi ataba mu rugo. Mwumvise ukuntu adusobanuriye ukuntu uwo mugore yatangazwaga n'ukuntu umugabo we yageraga mu bandi agaseka bikamutangaza, ariko abagore turanihangana, uzi kubana n'umugabo udaseka. Abana b'Imana zaziduha kwihangana abagore rwose. Ariko birababaje nanone kubana n'umugabo ntimuvugana mu nzu, kubana n'umugabo ntimuseka, kubana n'umugabo ntimutera inkuru. Yemwe mwabagabo mwe, abagabo mukimeze gutyo mugerageze guhinduka, tugerageze guhinduka. Nimba urumva ko uwo mugore yagezeho amufungira gift, afungira uwamugiriye inama, watumye umugore n'umugabo basangira, amufungira kujyaga no gusangira. Araho yavuze aravuga ngo umugore ni isahani y'umugabo. Mu yandi magambo turi amasahani y'abagabo bacu. Hari indi connection, hari ubundi busabane butuma amahoro aba mu rugo. Kubera ko muhamusangirira ku isahani imwe, hari undi mutima mwiza, hari indi shusho ibigaragara hagati yanyu ndetse n'abana, ndetse bikerekana umwuka mwiza mu rugo. Ariko ni gute umugabo avuga ngo sinsangira n'umugore, umugore wamubyariye abana, yarangiza akaja gusangira n'undi rubanda rutazarunamutekera, rutaranamuzarira n'akana na kamwe. Mugabanye bagabo, mugerageze gukunda abagore banyu kugira ngo amahoro arushirizeho kuba mu rugo. Hari ikindi kintu yavuze ati cyo kuvuga abagabo bacu mu mazina, ati kera nticyahabaga, ariko abiki gihe ngo usiga bamuhamagara umugabo mu izina nyine ukajyasamuza mu bandi. Kera ngo barabitaga ngo basaza baba mayina, cyangwa akamuvuga ngo karame. Hari ahantu yavuze aravuga ngo iyo wabaga witavye umugabo ngo ye, hari ukuntu hamagara umwana ngo ye, ngo abandi bagore baramufataga ngo bakaja kumukubitira mu gihuru cyangwa mu gisambu. Ariko ndagira ngo tugerageze tuve ibuntu, tuve ibuzimu tuje ibuntu, tugende tumenya ibigezwe, cyangwa uko tugenda tumenya ibintu bigezweho natwe tugende duhindura kugira ngo turushirizeho kugira ingo nziza. Yego gusangira ntabwo byatuma urugo rusenyuka, cyangwa gusangira ntabwo byatuma urugo rukomera, ahubwo igituma urugo rukomera nuko tugira niki ubusabane cyangwa communication hehe mu rugo rwawe no mu rugo rwanje. Ugasanga turimo turabana neza, ugasanga turimo durasangira akabisi nagahiye, ntavuye kuvuga ngo nibyanje, ngo ibingo nibyanje, ngo ibingo niby'umugabo. Ese mu rugo hari iby'umugabo bihaba? Ese mu rugo hari iby'umugore bihaba? Ibintu byose aba ari iby'urugo, ibintu byose aba ari ibyacu, ibintu byose tuba twaragize gute, tuba twarasinyenye tukavuga ngo ibi ni iby'urugo rwanje n'umutware waje. Noneho gabambuje kuzoza muvuga tanzi zo kongera kuvuga abagabo ni umutware waje, ndamuramukije nawe ahari. Bibiliya ni nziza cyane, yaravuze ngo umugore w'umutima aziyubaha umugabo wiwe. Reka twumve indi rikode kugira ngo dukomeze. Kandi ikindi muza musoma Bibiliya, biri ijambo ry'Imana harahari. Nubwo nje ndazi gusoma nyine naje 11 nsigaye nyumva. Harahari hasomwa ngo umugore naje gusenga yafuka umutwe kandi naje mu rugo yicare nyine ntabyo, ntabwo adafite umusatsi mwinshi, afite umusatsi mwiza uringaniye yimoshe. Niko havuga narahasomesheje n'icyo cyatumije ndakora igitambara cyaje ku mutwe. Ariko urimo kwamusanga abagore b'abapasiteri nkamwe ngo urisutse uraho kuravuga amakuru yayo. Uzamwitwara neza nimumara muvugega no kwitwara neza nabyo n'ubundi muco mwiza. Umugore umwe muri Amerika ngo yambaye ukubini wacu, yambara igitambara akenyera ibitenge bibiri, ngo umuzungu yababwiye ngo bose bambara uko bumva, ngo ashike ngo arababwira ngo ese uriya mugore yiwe yambara iki kuriya, abandi mwese ko mutambaye gutyo. Ngo arabasobanurira ngo jewe nambaye uko umuco w'iwacu umeze. Umugore ngo niwe wahawe
niwe wahawe imodoka, abandi bose arababwira ngo mwiganye imico timwibutse iwanyu. Naho kuri ririya jambo rindi mwigishije rivuga ngo ubushakwa n'abanyamahanga, uko nturuzi uhujijwe n'umugabo wawe, ko ntusi umunyamahanga. Umunyamahanga ni umupagane, umunyamahanga ni umupagane. Ariko kandi abanyamahanga umuvuga iyo mwabaye abakirisitu mwembi n'umugabo wawe, nta bunyamahanga buzabuboneka. Igituma abakobwa benshi bari mu kuja mu bashi bagatandukana nabo, bakaja mu bahema bagatandukana nabo, bakaja mu banyabwisha bagatandukana nabo, ni ugushika ntibabemerere ko bakoresha imico y'iwabo. Agakunda ngo nimba barya ingurube bazirye, nimba barya imbeba bazirye, kandi mu Kinyamurenge ndawuzi urya ingurube muri twe ni icaha. Niyo mpamvu imico muri iki gihe inaniranye, ingo zazisenyuka. Kandi ikindi gituma ingo zazisenyuka, nta mugabo wigeze yubaka inzu, nta mugore wigeze wubaka inzu. Urumva yayawe, umugabo niwe wubakaga inzu ikuzura akayihoma, umugore akayibamwo ari umurezi w'abana, kuko waruvuze ngo uribumba ryoroshe. Ariko kandi yicishije bugufi. Umugabo yavugaga amagambo abiri, wowe ukavuga rimwe. Umugabo yavuga amagambo atatu, wowe ukavuga abiri, kandi nabwo ukavuga ati se mutware wanje. Abagabo ijambo rya mbere y'imubwiye ati aha hantu harahengamiye, azayumva ko ari ishiriya, ariko kandi kubera kuko afite ka gahame kuko ari umugabo, niyo mpamvu mugomba kuza mwubaha. Nta mukobwa washatse umuhungu, abahungu nibo bashatse abakobwa. Ubu gusa mwabigize uburenganire. Wari wabonaho umugabo ahura isombe wabakira umugabo, cyangwa umugabo aho ugasanga karamesa imirembe amabyi y'umwana wabakira umugabo? Koresha umugabo iyo abagabo igihe urwaye abone kumesize huso, uba warwaye niko gufatikanya. Igihe utwaye inda wananiwe uzaye, nico gihe agomba kugutekera akakugaburira. Ariko kandi igihe utarwaye, umugabo agiye mu gikoni karaguterekera ibyo kurya ku meza, uwo ndabakira uwo mugabo, kandi ubose ubukristo. Ibyo byabaye bene bya bindi by'abanyamahanga nyine. Sawa. Mwumvise rero, umukunzi wakora neza, inshuti yacu. Imana imuhe umugisha cyane ku nama nziza. Abantu nk'aba ngaba ni abantu b'agaciro cyane, bagenda batukosora mu tuntu tumwe na tumwe, cyangwa se bakatubwira ati ni uku bigomba kugenda. Murumva yuko n'ubundi mu rugo umugabo n'umugore bagomba gusasa inzobe, bagasangira, bakabana neza, bakaba intangarugero. Mu gihe umugore agomba guca bugufi, kuko hari ahantu mwumvise avuga ngo ese ni gute umugabo ntago agomba kugira gute gusekura, ahubwo umugabo arubaka, umugore akagira gute akaja muri iyo nzu akabana nawe, akamwumvira, akagendera munsi y'amategeko. Yego si amategeko ya kera ngo ukubitwe uceceke cyangwa uhohote guceceke, ariko rimwe na rimwe abagore bakubitwa ku bushake bwabo kubera kudakurikiza, kutiga umugabo. Bimwe nababwiye ati nimba ugeze mu rugo ugomba kubanza ukiga umugabo wawe, ukamenya ibyo akunda n'ibyo yanga, warangiza mukaza ugerageza kubimukorera. Yego si shyashya, hari n'abagabo nyine nabo bataba bashobotse nkuko kose, nimba afite amafaranga ntabashe kuyerekana, cyangwa nimba umusabye amafaranga ngo se yade naguhaye ngo ejo wayamaze, seba wenda yaguhaye nk'amafaranga make ngo se kera wayamaze, ukamusanga ko ngako nako kabaye intandaro yo kutumvikana mu rugo. Ikindi nuko abagore tugomba guhindura, tukita abagabo bacu neza, umutware tukamuha icubahiro, tukagerageza kumuhesha icubahiro no mu bandi, atari ngombwa ngo twanike abagabo bacu. Hari aho yavuze ati urugo n'ubundi ni ibanga, tukagira amabanga. Nimba hari akantu gatoya dukosanyijeho, simpite nirukira kuri mutandaho, simpite nirukira muri famiye, ahubwo nge nawe tukabanza tukicara hamwe, tukavuga se tukaja ahantu muri retraite,
mu Gifaransa, tukaja kwinenga tukavuga se nihe biri gupfira aha naha tubigenze gute tubigoronzore gute. Rero wewe mugabo urimo kudukurikira se cyangwa wewe mugore, tugerageze tugire urugo rwacu rube urugo rwiza, rube urugo rurimwo Imana, rube urugo rurimwo ubumwe, rube urugo rurimwo ibitwenge. Ibaze kugira ngo useke hanze nugera mu rugo rwawe ubintare, birababaje kandi biteye agahinda. Rero tugerageze Polisi ibyo twereka abana bacu nibyo bazajyana hanze. Hari ahantu yavuze yego igihe ntitwobishiraho ngo kwambara ngo bitambaro, ibyo byari bya kera. Mama werekana aje musubiza aho ngaho, izo byari bya kera. Mama nimba yarambaraga igitambaro kaka kacambara, ariko nje ubu nyine gahondi si hariye. Nagiye mu mushasha, ndi mu mushasha, ngomba koga mutwe wanje ngasuka udusuku twiza taco dutwaye, nahangiza nkaja mu bandi. Rero ibyo ngibyo ntiwobiduhora. Nubwo wenda uwo mugore watubwiye muri Amerika wabikoze, abashaka ko bari mu marushanwa, iwe aravuga ati reka njyewe niyambarire iby'imico y'iwacu, abandi nabo nyine bambara kinyamahanga. Noneho uwo muzungu aravuga ati wewe kuba wambaye nk'iwanyu, ariko muzungu nano yari afite yari ari mu mwuka, yari ari mu mavuta, yacatse kugerageza aravuga ati reka ndebe abantu bakicibuka iwabo. Imana umugisha mu mama iwe yabashije kwibuka iwabo. Muri kwa kwibuka iwabo bituma habwa igihembo kiruta cy'abandi bose, kubera ko yahise ababwira ati hari abantu batakibasha kwibuka no mu gihugu cy'iwabo. Hagati aho ngaho ndagira ngo twebwe abana b'Imurenge tugerageze kwibuka iwacu, nubwo tuba twasutse tuba tumeze gutya, ariko hari umunsi umwe tuzambara titwokwibagirwa ngo burundu. Hari umunsi uzombona nambaye igitambara nakenyeye n'ibitenge bibiri nambaye kuriya nyine mba nibutse iwacu. Uko uwo mugore nawe yaributse iwabo, ariko wenda siko ahora. Rero ibyo byo ntago byatuma abantu babipfa, cyangwa ntago byatuma urugo rugenda nabi, cyangwa ntago byatuma amahoro abura. Ahubwo ibyo byo ni iterambere abantu bagenda bageramo, bakagendaga basirimuka. Hano twarasirimutse, twaba abasirimu, nta bintu by'ibitambara. Rero tugerageze kuba intangarugero mu miryango, mu bana cyane cyane. Turimo turabyara abana b'abahungu n'abakobwa, ariko nimba wa mugabo we uza wereka abana bawe kutazuvugana n'umugore wawe, ese we nagera mu rugo rwiwe urumva bizamera gute? Ibicika bizoba, ibitangaza bizoba, ibifuka bizaba byinshi. Rero nimureke twubake urugo rwiza. Naneje kugira ngo gusa inama y'umumama niyo nari mbazaniye, kugira ngo mbereke ko ibyo tuza tuvuga vraiment wowe nimba hari ico bitakumarira, hari abo bimarira, hari abo bigirira akamaro, hari abo byubakira, hari abo bihindurwa. Nje ndabizi hari urugo rumwe neza rumaze guhinduka, tibazaga bavugana mu rugo, ariko kubera experience twagiye tubereka exemple, ubu ngubu usigagara mu rugo umugore akagusekera cyane. Ubundi umugore ntiyasekaga, warahageraga ukagira ngo none sinzi, ariko ubu ngubu amahoro ya Kristo asigaye yaraganje mu mitima yabo. Rero n'abandi twese tugerageze kurikora neza, tube abantu Humanity First Foundation, tube ikiremwa muntu tugishira imbere. Nimba ari umugore wawe ugerageze kuba proud mu Kinyamurenge, nimba no vuga ngo kumwiratana, ugerageze kwiratana umugore wawe, ugerageze kwiratana umugabo wawe. Niwe Imana yakugeneye, niwe yavuze ati uriya niwe uzakumara agahinda, cyangwa niwe muzabana akaramata. Gerageza kumwishimira ariho hose, umurate, umuvuge, museke, munezerwe, kugira ngo ejo hazaza nabo bana turimo turera cyangwa tubyara nabo bazabashe kugira urugo rwiza. Rero bakunzi bakora neza TV, Imana ibahe umugisha, Imana ibanezeze. Mu magambo yacu makiya tujye tugenda tubazanira ajya komeza abagirira akamaro. Ngiraga ngo nshishikarize abantu kora subscribe, share na comment muzikore, kandi namwe mwazikoze nukuri Imana ibahe umugisha. Mujye mugerageza gufungura, mwumve, mudukomeze tuzamurane muri ubwo buryo, dushigikirane kugira ngo twese turushirizeho gutera imbere. Ico ugirira mugenzi wawe nawe nico azakugirira. Turushirizeho gushigikirana. Turabakunda kandi turabishimira abantu mukomeza kubitwereka. Imana ibahe umugisha. Nawe utarabitwereka umwanya ni wawe kugira ngo turushirizeho kubana. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Bye bye.